di harus ini dia dalam dipilih. Akan tuin nema dah. Jadi nema kemari. Aku baca dah, aku kamar ni. Icek aku kunci bang aku mesti kurang di mana tu. अच्छा कपड़ा जिन दिया था 600 years निकाल करो श्रो कहोची इरके जा वादी लोगो लाने लो रे बाइबल में मुस्लिम नामी से बोलो तक के केचे के में की श्रो सी अंदर श्रो करो मुस्लिम तो ये ठाकुर जी बंदोरी दे चौक चौक जैसे जामे मोजेस तो बराबर Moses bawe moyeta. Okay. Moses ki thia ko ni Quran antale lo. After how many years Moses died? Moses ni kan Quran antale si Moses thilo. Moses ke lo babe lo. Lo beli. Asira Moses na ho Noah na ho lahai ke komon lo si so ko di semet beli lo. Abema तो निजी में लो इतने एग्जाम हो तो मैं कितने क्लास में कितना बली क्या एक डे का दिन तो बड़े पति निदा प्राप्त स्कूल के कितने आन तो को देख के सब के निगाल तो तब तो कुछ आन लोग ने तार तो बना होता तो इंटरव्यू होता है आन तो को ऐसा ग्रिलों ले को हाँ कपड़े तो रोंगी इसों बात पे था अच्छा इतने लोग बता के Moses ke iti gudana bakke basuku ana bakka tan ko jalo bosi lage ninkan pharu sirai koi after 120 years Moses died okay lage ke thana lo ane pi thong ke ra pli age sutro sialo skito ka tu bible pen chini pa be ya bosi ke bible am de me tham bo lo acha papa gina common words ode bible lo hai हम नॉन ना पेन हम खाना पीने जी we नॉन ना पेन हम लोग जी बेचे नॉन ना पेन हम पीने जी ask and you will be given right seek and you will find knock and the door shall be open to you okay kuna lo asli bang bicara tapi tu dia tu dia ni lo Itu balance sana bilo lagi nak mana problem ke? Hey, terus mah. Ada lah bangsi beli lo. Ada tu. Bicara dah. Matthew 7:17. Okay, very common Bible verse, especially for Sunday school. Itu kalau kita Sunday school mesti kita kamu Sunday school kita long saya deh beri saya cerita dah. Or Sunday school kita long lagi kita lama. Apa itu? Enjoy naik lagi. Itu me, ansara kita bijak dah kul berhenti. Lapen ni kami ber English ni je deh han le nak tu marja bo. Kali deh kami lam ini je tangga pun marja bo kecok. Children, obey your parents in the Lord. Okay, can you have together? Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Okay, clap your hands together. Lapen aku ni Sunday school tu belum begitu me, la sobai belang deh ke kai dari tu Sunday school tu jangan kalah belang kaji. La tapi sih ekdom common verse lagi, sok tahu semua tu mana ada tu. Kasi hala bangsung deh kalau tu gaya lo. For God so loved the world that He gave His begotten Son. Kemana? How fast itu berapa? John 3:16. Okay, clap your hands together. Again.
So that I'm telling you. I now build here and sitting up in some pan, you am now. 7 days, okay. Amen. 7 kanimo. 6 days back. Semua 6 kita kan? 6 back 7 kali. 7 days kisah ni. Okay, the next question is, who was the first son of Adam and Eve? Adam and Eve assumed a claim, Siba. Only Cain, okay? Only Cain, yes. Cain and everything, see? Adam and Eve assumed. So, I mean, Aku kicoy na aku iso na lugu ko. Rong ga do mena sa ko de pina. Ay hak mo de gulang ka de pin pin lang ko de. Ang tuma ka ko. Oh, nabi. Okay. Non na ke English में मकान होना को आगे से काम भी करते नहीं ऐसे आप लोग था कि क्या करते हो Okay, how many sons Noah had? Kaya ito mamen ke? Aja ke sumhoy raju lagi kijo aju om bode chari le di exam to lason lagi syllabus ai pian te ne exam ba kali syllabus dipita tu asinon ba ke okay my next question is in which mountain God asked Abraham to sacrifice Isaac Abraham amidang asuko ba Isaac ba Adam ki bija ba arna pasuang long sigi hanglo yang blog yang kiam kiam nam di. Trong lần đó thằng người vợ giờ là bị thằng gì? Tôi sẽ phải thì tôi làm ăn đâu làm sao? Đi đâu ra đi? Có đồ làm bao nhiêu anh muốn đi làm không nè? Sao đi? Jordan kế làm rồi. Kanan. Nang nó bằng cái gì vậy? Okay, answer back ke kar kita ada apa mana? Okay, mon Maria itu tapi colo nak kar kita. Mon Maria. Acha non ke aku dah bilang Moses solong nak tu nak. Israel sol ya kanam Egypt pen Moses sampai thang pun dia tu kan kanara dan pun bangun tu ke latu ke ok an sok sang ke tu kan ipin si latu ke reng di tu latu ke cuke manai latu kuisun ke dia ada manai si ke colo se okay so my question is for how many years Israel had manna Israel tu mana hingkan tu ambil job di Pereng. Yes, 40 years. Put your hand together. Ane kijo inai aku aguna. Where did Moses receive the 10 commandments? Yes, good. Bicara berapa man? Hai na benda. English kan kan translate dia pole chilong dia. Ante Moses ko suang long si ki dam lo. Where did Moses die? Moses ki tia dim. Moses na bani cha ki na ko. Where did Moses die? Again, next question again. What was Moses' age when he died? Moses ko so adim si tidam lola ben. Moses ki kia pun arta pada. 23.
120, right? Question 120. Just Ade Moses ko song lo lo tidang ke lage Mount Nebo de Mount Nebo lo siala tidang lo anke Jericho alam ki jingle gadi ikhumai hai ron chida de pin men missile men bomb men attack de pin men de wall ke par ke jingle ko ne okay how many days did the people of Israel go around the city of Jericho? 7 days. Okay. Ala bang sigi ko apa? Itim kitko berarti bene-bene amen. Ito bilang. Samuel ko amen ka bilang ko lagi. Samuel ko madagda. Okay, Samuel pa iba bilang ko man ko kachi ko dia. Dari om ko ta na bilang. Okay, tumi itu kan bene lo. Kalau mau pindah bola bang, dia ada kursi di pusat. Okay. Who is the mother of Samuel? Very easy question. Hannah. Good. Okay, Israel amen ka dulu mo si kejeng si ke Israel lo ko mat si richo cholo. Who is the first? Okay, Saul mana dah? Saul boleh. Who is Saul yang today, dong ya? Saul richo yang lagi jengsi. Richo. Ade, aku iso nak bikin pembenon. Lapen, aku iso nak bikin tangdel le nak sahaja. Deh, aku iso bawa beri. Aru tai episode answer devi. Aru today answer dibo. Step in kuri bola again. Question is, who said that on Judgment Day, man shall give account of every idle words he has spoken? Umat segi pulo, muni itu kang saya dikit. Ini kaninja hitin alam setabe itu mah hisap pada alam khas inan ji. Kemal gitu kan? Okay, step. Step. Dulang correct. What are you saying? Step. Who said? Aku ison sini juga berbeda. Kumbar sepuluh je. Mukijut ari itu akhir dalam setabe itu untuk kita tapi murid mereka keren kali ini kalau kita kasih kita dalam lobby supaya dalam lobby ini mah dalam lobby kilometer so nih. Tapi dalam soal sama anak kaki itu cipilah nanti. Abang soal kumas itu. Okay, basic. Ini answer. Who said that on Judgment Day men shall give account of every idle words he has spoken? King John, okay. Today English term ke la KJV, KJV ya Bible ke. Yesus Kristus ke to, kami thang ang boben kaling jele kalam alam ke akor akhir kita bedi. So sih to. Kasi labang solam itu ke material tinggi kreatif yang itu tuh kita flow lagi Yesus Kristus dengan ang boben sekitar. Deh, kasi kumas itu loh pada ke lagi Jesus. Nah tuh thang lagi kasi Jesus itu kan loh tuh malu tinggi meri macam itu. Nasi kumas aku pakai cinta mah Yesus Kristus dengan sekitar. Deh, jadi dia tuh menurut ini dia tak asal an. Do pabeso tabe alle ka bialam am tabe dili ala khaji pinanti ada mando hisab pinanti buji lo gari okay next question Arjuna, what was the
a punishment for everyone that does not worship King Nebuchadnezzar's image. Nebuchadnezzar anu chuakan labang so halatu di CST simarlo di halapang kam tu kardom de tuhan an ke la so na hasti biji aso hasti ubila. What was a punishment for everyone that does not worship Nebuchadnezzar's image? Nebuchadnezzar akan alam nom kami klaim tu la tu alida la tu muka tom kui masih nangli phan na pusong tu nang pang tui po nangli murti makar bete so di kapan kang tu kardom de tu ana mana bangke kapuso na hati si piko pe kardi bela chalo igong tholo se wada igong tholo par igong for bangle ka break chetlo wanda la tai do bel lo sita me not bangke chine lo bedi so ni lo ke ba me angka so ni do mala ke okay bicara chana ka me angka lo si la phan wa cho na ki kasi ala bakit ko mabudi dapat Belteshazzar Abednego tu bapak bakit ko matung hadapi lalu labang so Nebuchadnezzar labang so mukti bang kartong de dapat masi lalu bang ko mata be along bang cuilo tapi abni kita cukup cuci apa aku lalu so nak kasi unan ben abni pakai daplo lalu hari pas culo di bang ko kami arda kerenge arda alam tu ke tu ko pe na jo al tu kan me cuci dah acui je enggak me ang niman tabi ko sa Bible na sabi di at mapi ali tabi haki tabi hatu mga ko masih dilo si tabi kadong itu hegolong lo bang dilo ko ala bang legal hello ada makanjo di ada mati kelah hatu tu ko masih kere ke nana mati kroya men ala tu me atalulo me ang kangalo par chor tabi ang chite jar tabi kumade pe tu si ini silong patay ko Adam chapdom la pena ni hukumang ko bet koi le phanglo botan ke sogo hingkong khol bar chodang ti injong si Daniel patabe hingkong khol ti padal ate Daniel ke ani bang tabe ame thanga na mati chardom bicho na to kan measure pangani bonta Daniel ka zami ni chuchida de so basi itum ki koyar na ke ahok pe ana ke tum non ma ta ma ta pu ti si Methaki koyana mani jibiko si kapre masih itu mat hadun rom di masih don itu bisu ya itu mat haning kelalo itu mah hokada masih itu ardo do basi abang suara ma itu kiri bibi lagi tapi itu non pena pore no itu ada bakal kiri lagi upload kisah upload kali di non itu behave si tabe pari si digi piru bangulo karena malam ini jero kemani parulo behave apa sih ni thanga de ke ni thanga chini ni Nike Bible puri dekhe nike school of Sunday pe masi nike na kona choklo kali kota na art of garden thek de itu art of garden thek aposi Christian so yak lodan ke itu art of garden itu an chiri ni ade no appear thek ke helo pic ko bosi no ke mobile pe si itu maka ikuno pala pala pena asi penangala tu no tare dete globge ana maka man ya ko chi beda ni Kona mobile ka bila ani kaki kamila. Tabe kirtia roba jilo kudota ke festival kunol kupele dance competition kode helopi kamya ke mena damna ji. Kona ada makka lu hoja ki kunsile. De asi itu non por hemo ada makka por ni sinin ji. Asi bini ke ba tu ad be ada beni ke me long be ji. Labe itu na YouTube channel program ki chimlum nun chola bali. Kona pe khama church lo yang di Sunday School semua bahani bah besta lebih nak youth nak tu bahani bah besta kami nak kai kami Sunday School tak tu pun komandi kami di sulim semua kami tu pun komandi kami bagian tulis kerja ini ex youth leader kami pasti ini nak tu mana jadi bintang terlalu jadi cuma menduli kita sikit saya ke Sunday School semua bah bet youth dah di bet bonda Sunday School semua bah Sunday School kaya han unbo
Telepon ada makakul lem komen joksi. Deliver just all kar yang long kami hasil non tenggali. Non teng kada ku strong ti kada itu hasil kami lem. Kasi non anggo ngai sabi lo kasi non ang ikum bele un an ipaprak jaman kulino. Non edak hai lo aro so ta so ma an kada ku expert ka English at technique. Yang kumapa ini hasilnya जो हला पार्टीना बनता दे पार्टीना तक दे लता आता लगता असम में लगता भी तभी भी को दे दो ना तो सोना खासी दो को लगा काम तुम को चाड़ी तो से आप की है कि तभी ना तुम एक काम चाड़ी करके तो सब पुलिस की जो तुम दोनों तो मनी का मास्टर के तो दोनों अपने अपने का देख चाड़ी कर सकते तो से ये तुम आके थे कि बहुत आड़ा में तुम रोके भी तब आड़ा में काम वाली पूरी कर सकते chúng ta biết đấy, em chỉ biết đấy, số mà làm thì cái đó chúng ta biết là và chúng ta bây giờ học program là bây giờ em chỉ biết thì được đấy, đó là chỉ biết là cái gì cái gì là chúng ta đó là chúng phải tham một lý luận của ta bây giờ là đúng lý, kasi bên những bạn hình như là chúng một những cái bạn cô cho bạn bên những bạn cô cái bạn một những bạn kia cho bạn đây, ở đây một những cái là một số YouTube program itu, đấy Jadi kami dukung bawa di kantor kantor tapi di kantor tidak. Kasi, now tu kita email apa, tapi kita tu cerita tapi tu kalau email apa tapi ada macam tu email apa tu. Sebenarnya web pun ini tinggal lagi. Kasi next penana bangke, benda program dulu kita kisik benda dengan benda. Non bangke, penana tu kita kisik kami akhir macam ini bangke quiz competition tu juga. Di, kasi ini dia tu apa? Kasi lo ni tu apa? Apakah mendak program yang berapa ben? Kaciri ni tu dori, kaciri ni tu siapa? Program highlight dia tu. Kasi question macam kalau elon orang 930 ben tu person service check. Kasi nak macuri kalau person service dua pun. Nak macam din, ladies tu nak puji bangku kalau tu macam tu ben tu. Tapi ha isi yang ini, isi yang lagi, you dah tempat kali saat dimar kalau semua tu tempat. Tapi you tu ada macam apa ben? Ini ya kan untuk install semua tu. Yang so kita juga bagi itu, ada ke ini dah. Kita juga bagi itu mungkin lo ben konsep presiden tu, itu macam kon, kalau buat tidak dalam bangker ada orang ko, dalam di mana tu biju ko, tapi muan non kehai ada bangker tu kilo ni. Deh. Apro berarti lo, atau boleh pasane. Dua kali tu habis itu perlahan. Ini dua kali dalam soal service kitchen juga masih kami arah persumi ke dua jipan, cuma abang putin, angdi si tu arah kan korang. Sekarang department itu macam ni korang ada lah, orang puji suruh kan suruh berpikir. Angkam kau nak nak jenis ni tu kan. Sudah nak keluar dalam soal program.